tusindika sente zindi. Juliana Ayesiga nagira ngo abantu batunga sente za parish development model izuba baba batarugiro mu bworo bwa nyuma y'umwaka gumwe naija ko bakwata batwara ha polisi bakore statement behoze hwabwenje batakutunguka tujya batwara ha polisi mukole statement habwaki musigaire muri banako twetekaneza ngai tukwetaga kubingo bunaku bwira bune kikutaliba za president Museveni kirabanta abaliki abanako yarabura nabo bona barkwenda kurya sentezi omuruka gwa kasena nugwego mwahameruka eyabanza kutunga sentezi kandi abazitunjiraho mu kutongoza basima mukuru w'ihanga bwo kubatekatekaho nyowe ndimulisa wempunu ntungire mitwaro 50 nintwaro mugisa okusima president wetu wa Uganda nyowe kabuta Museveni tugamba hamaini abeo ntungire milioni yemu kandi ninsimu wekitinisa 7 Wow. habwebye byatukolire ninsima teman LC5 newe webale kuroro mukoro gununa nigubaho ntufuna sente wekitinisa president Yoweri Kaguta Museveni ikintu kino kyatukolire okutuha sente kutuha mbunako Utungire sente zinga. ntugire umuliyoni 10 Shemu Sechanzi orukura parish development model Kyenjojo yatumanyisa ngo okuruga hati ngo abantu bona bari mu parish development model sente zabo zibarinzero mu banka tugabire sente ali abantu musanju abantu batano batunge milioni yemwemu kandi abantu babiri batunge mitwaro 88 sente nze tugabire kinu kabaire kakakurorawo baitu n'abantu abandi ati bayina obugabe kugenda mu banka bakatunga sente zabo. Kyenjojo district einemero kigana nkaga na mushanju kandi yona yamazire kutunga sente za parish development model hati isa sili no butwalire kera kuwanisa obunaku mbesengerize lekalitere kimo muntu obunaku obulukoleki lebumareho kim so ningoza kusaba and I really want to emphasize nje kumanyisa bankers hati mwile kutahamu kurora abantu baitu numuyongera kubasensitizinga omukoro gwo kutongoza ho kwa abantu sente za parish development model gwabahambaga nkuru za district ya Kyenjojo ahari kasina amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.